Thutha ya mahoya ma gucokia ngatho yerekeirie Mutongoria wa bururi William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ nginya mwena wa Mpeketoni kaunti-ini ya Lamu, kuria manyitanĩire na etĩkia ndini itiganĩte hĩndĩ ya mĩtheno ya gucokia ngatho cia kũhotana githurano kinene kia mwaka muhituku. Akĩhũthĩra igongona rĩrĩ, Mutongoria wa bururi ahinyiriirie atĩ thirikari yake nĩ ĩharĩirie gutungatira mũingĩ wothe wa bururi hatari na muthutukanio. Wa kana nĩ mamũikirie kura hĩndĩ ya githurano kĩhĩtũku kana maikirie mwena wa mung'ethaniro. Mimi nitahakikisha ya kwamba hakuna mtu atabaguliwa. Mimi nitahakikisha ya kwamba hakuna constituency itabaguliwa. Captain Rueda, usikuwe na wasiwasi ya kwamba pengine wale walipiga kura namna hii, sijui walipiga kura namna gani. Wakenya wote wanalipa ushuru, na mimi nitahakikisha kwamba tunashughulikia Wakenya wote bila ya ubaguzi. Kuringana na President, thirikari yake ndĩrĩ na ihinda rĩa gũteanga harĩ gũtũra mahũraga ũteti ũrĩa mũng'ethanĩro makoretwo makĩenda. Kuona arĩ na wĩra mũritũ wa gũkinyanĩria ũkũria bũrũri-inĩ, akiuga bũrũri ndũngĩkũra na gũtũra wĩkuruhanagia na ũteti ũtarĩ kĩharĩro. We want to be united, we want to be focused, kwa sababu dunia ingine ile yote haitungojei. Watu wanapiga hatua ya kwenda mbele. Hatuwezi kuwa tunapanga mambo ya maandamano, wengine wakipanga mambo ya kupiga hatua ya kwenda mbele. Tutabaki nyuma, and we will not do that. Huyu mzee ya maandamano alichanganya rais wetu Uhuru Kenyatta, akamkoroga, akachukua milioni 200 akaweka kwa BBI, ikapotea. Ilipotea, haikupotea. Akamchanganya, akapanga Kenya, pesa ya Kenya 900 billion wakaweka kwa project ya Azimio, kuhonga watu, kuhonga machifu, ikapotea. Sasa akisema uchumi ni mbaya, mwenye kuharibu uchumi ni nani? Mwena-inĩ wake mũnini wa Mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kĩrĩire Mutongoria wa Azimio Raila Odinga na gũkorwo agĩthogana kwagithĩria gĩtĩo ũrĩa warĩ president wa bururi ũyũ Uhuru Kenyatta, kumana na kũmũkuruhania na ũteti wa mĩrũrũngano handũ ha kũmũhe mweke atabanie wĩra wake wa kĩmabũrũri ũrĩa akoretwo akĩruta. Tunataka heshima ya Rais Uhuru Kenyatta idumishwe. Asimpeleke kwa hiyo safari hiyo ya kumpeleka kwa rami kupiga kelele, kumpeleka juu ya lori, kwa sababu inatuharibia heshima yetu kama Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu tungetaka rais ambaye amestaafu akae kwa heshima, asiingizwe kwa siasa duni ya kuingia juu ya lori, ya kukaa chini ya rami na kusema haki yetu. Hiyo hapana heshima ya rais ambaye amestaafu. Hĩndĩ icera rĩrĩ, Mutongoria wa bururi nĩanĩrĩire mũkana wa thirikari kũrĩ arĩithia othe a mahiũ bũrũri-inĩ arĩa marĩithagia na mĩcinga, akiuga nĩ mũgarũ na watho na nĩ marĩng'ethanagĩrwo nao kĩwatho gũkwahithũrĩtie atĩ marĩ na mũbango wa gũthingatithia ũgitĩri kaunti-inĩ ya Lamu. Sisi hapa Lamu, nakwambia mimi, watoto ni wangu wote. We do not have two warring communities. Sisi hapa Lamu, mheshimiwa, hatupigani useme ati Waswahili, Wakikuyu, Wagiriama ama Wabajuni upigana. Sisi tumeishi kwa amani hapa, tunapendana, Wakristo kwa Waislamu. Uongo kweli? Wakristo kwa Waislamu tunapendana na tunaishi kama mandugu. Hao watu wenye mashamba, mheshimiwa rais, hao ndo majangili ambao wanakuja hapa kututatanisha na kutuharibia. Hata ingawaje bado tuko na matatizo madogo ya terrorism hapa na pale, we are making a comprehensive plan. Juzi, last month, nilikuwa Mogadishu, tumeketi chini na marais wa frontline states, tumekubaliana vile tutakabiliana na hawa magaidi, na tuhakikishe ya kwamba usalama sio tafadhali. Usalama ni haki ya kila mwananchi. Ngĩribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura wa Gunya.